Prošlog petka u Svrljigu je održana manifestacija pod nazivom Dani vazduhoplovstva 2017, koja za cilj ima da se vazduhoplovstvo približi pre svega deci i mladim ljudima, ali je imala i humanitarni karakter jer su prikupljena sredstva za lečenje jednog mladog Svrljižanina. Nažalost, loši vremenski uslovi, odnosno kiša koja je padala celog dana, omela je organizatore da sprovedu sve planirane aktivnosti, pa su održane samo one koje su mogle da se odvijaju u zatvorenom prostoru. Na izložbi koja je održana u balon sali osnovne škole prikazani su štandovi Vazduhoplovnog saveza Srbije, Prince Aviationa, Helimastera, virtualne avijacije, paragliding kluba Grumf, kao i veliki broj aviomaketa i fotografija. U sali osnovne škole održano je predavanje na temu vazduhoplovstva, a u salonu Centra za turizam, kulturu i sport književno veče. Nemanja Dinić, vođa organizacionog tima, kaže da je prava šteta što zbog vremenskih prilika nije bilo moguće sprovesti sve planirano. Nažalost, zbog vremenskih prilika koje nisu dozvolile da se ova manifestacija održi na gradskom stadionu u Svrljigu kako je bilo planirano, ovaj statički deo primorani smo da je održimo u balon sali u osnovnoj školi Svrljig. Tako da sad u zatvorenom prostoru imate prilike da vidite izložbene štandove pilotskih akademija, Helimastera, Prince Avijacije, virtualnu avijaciju. Tu su ljudi iz Vazduhoplovnog saveza, odazvali sve zvanice koje su bili zamišljene da prezentujemo omladini i deci šta mogu da rade u vazduhoplovstvu. Svi su se odazvali pozivu. Nažalost, opet, zbog loših vremenskih prilika primorani smo da budemo u zatvorenom prostoru. Tako da očekuje nas dolazak uskoro i bajkera, veterana 63. padobranske brigade, kao i pripadnika noćnih vukova, gde će biti još njihovo učešće i odziv pre svega humanitarnoj akciji koju smo pokrenuli, a i promociji samog vazduhoplovstva. Narodni poslanik Milija Miletić podsjetio je da Svrljig ima dugu tradiciju vazduhoplovstva i da je pre Drugog svetskog rata ovde postojao i mali aerodrom, a održavali su se i aeromitinzi. Inače, davne 1936. godine imali smo prvi aeromiting na mestu ovde u Svrljigu koji se zove Grudobran, gde je bio aeromiting, gde su bili prvi letovi avionom, gde je bio veliki broj ljudi. Mi smo na inicijativu našeg meštanina, našeg budućeg pilota Nemanje Dinića, zajedno sa njim, opština Svrljig i svi mi, hteli da napravimo jednu ovakvu organizaciju, da promovišemo našu opštinu, da promovišemo našu lepu opštinu, jer na ovaj način želimo da se što veći broj ljudi da vidi kako je kod nas, da vidi da imamo mogućnosti da u narednom periodu se bavimo turizmom, da možda se otvori neki mali aerodrom ovde kod nas i da imamo pilota koji može raditi tu, da vozi ljude do Stare planine i da obilazimo lepote našeg kraja. Inače, ovo je humanitarna akcija gde sva sredstva koje želimo da skupimo, da pomognemo jednom detetu kojemu je potrebna operacija. Na predavanju koje je održano u sali osnovne škole, osnovci i srednjoškolci upoznali su se sa vazduhoplovstvom u Srbiji i sa mogućnostima koje ono pruža mladim ljudima koji se opredele za ovaj poziv. Na predavanju su govorili pilot Air Srbije Stevan Ignjatović, pilot pukovnik u penziji Suad Hamzić, piloti Milan Stojadinov i Dušan Mićić iz Helimastera, instruktor letenja u školi letenja Prince Aviation Saša Ristić, major u penziji Nermin Mehanović, instruktor aerodromske kontrole letenja Niš Slaviša Savić, kao i pilot kapetan prve klase u penziji Vojislav Eskić. U večernjim satima u sali Centra za turizam, kulturu i sport održano je književno veče, na kome su svoje knjige predstavili autori i piloti Suad Hamzić i Vojislav Eskić. Oni su govorili o svom radu, svojim knjigama, a sumirani su i utisci sa upravo protekle manifestacije.